Došli na novi videoklip. Danas ćemo igrati 3 Liga Soccer. I čekamo da me unloaduje. Ok, kao što vidite, igram protiv Kiyosaka. Zapravo protiv Sijene. Prvo ćemo vidjeti. Ok, 3 žuta. No. Treća zmenit sa Rivijem, Bellerina i Ambrosa. Da, ovo se Pilot za 2 i Pelazu ovo za 1, hajde. I krećemo. Ok. Kevin i Kostolonci protiv Sijene. Ok. Krećemo. Njihova je prva lopta na početku terena. Ne znam sad baš koji su dali igrači. Odmah tu Messi, opak start. Kreće Messi, jebate. Mutvak. Pored gola. Ovo je veoma dobra prilika Messija. Ujebote. Brian Cranston. Da je Messi. Gola lopta za Bajrovića. Bajrović šuta. Bajrović promašuje. Nevjerojatna glupa prilika Bajrovića. Ali tu Ibra ili ovaj nešto. Ovo je ljudi već drugi pokušaj da snimim u utakmicu. Upravo sam izgubio 2-0, mislim rage'o sam. Ali eto, šta ću. Znači napustio sam utakmicu namjerno. Kud baš golman. Nisam ići na dodavanje. Ok, golman ispucava. Kakav dobar pas. Tako je, krši nomi, jebe u mater. Prič. Bravo! Jedva skida, jedva. Ispucava. Bajrović. Tak su ugol, ali ugol. Brian Cranston, what the heck? Tu, prilika, dobra prilika, ne, offside. Go, penal. Ibrahimović, jebo majku. Oj, ne, crveni. Znao sam. A ne, što sam to radio? Sad ćeš dobiti 10, sad ću namjerno ti dati 20 golova. Ne. Što je to davanje, ne, Gunok. Pripremi se. Messi, hajde. Moramo da vratimo te konce koje smo izgubili. Šta je Messi danas tebi? Joj. Half time. Ok, hajde Messi. O ti ja, majko. Messi, hajde. Ajde sad vrati. Bajrović do Messija, Messi.
Šta je njemu danas? Imao sam, koliko sam šuteva imao? Ajde. Jebote, offside. Jebote, offside-ova majka. Nijedan sad gol ne mogu da zabijem. Šta mi je danas? Brian Epika se zbatnuo se meta reba. Godzilla. Pata King Kong. Burger King Kong. Evo ga, 1-0, bravo. Bravo, Messi. Ok, sad je prošlo 2 minute. Imamo, ne znam, nemam pojma koliko još. Ali važno smo da zabijemo još jedan gol i povratili smo onaj crveni. Mislim, 3 coinsa. To smo izgubili. What the fuck? Burger King Kong. Jao, Ibra škarice. Jesu to bilo škarice? To je glava pogrešno. Bajrović, ajde. Mislio sam ga ostaviti kako mi je bio na početku dobar, ali nešto mi se promijenio. Sve mi dođe da ga klik se... Nemam tu scissora. Kako ga je prošao? Vratili smo uložene pare. Burger King Kong. Još minut nada koji. Aj, do Bajrovića. Burger, hajde burger. To je to, 2-0 smo pobjedili ljudi, ova epizoda odmah ide. Na ovacivanje Messi igrač utakmice, iako se misle da će to biti Bajrović, nema veze. Minus 3 coinsa, ali vratili smo uložen. To je to što se tiče ove epizode, ja sam se uživali. Ako jeste, ostavite like, sub i share. A mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Pozdrav!